Cionere mwanya. Ni rukiriro ngirurwega muraithĩria wa Meru Tv na ni wirigiro bwakwa na rakuntheuri ukurara na wokira bwega kuma rira twirigana kiumia kithiru na arwa ni kiumia kingi kiumia kia muthia kia mweri jua 5 ko giki nikio kiumia kia muthia twitite mweri jua June na kuma rira twirigana kiumia kithiru weekend ni wirigiro bwakwa weekend kunirangire na no karibu wega ganko gwatauge ni rukiriro na arwa Dene ya Meru TV mubango juju ni mubango jua turinge ime aratoroka gukuringithia ime mbere umara kuriringa na uome mbere umara gutema thara gutwira kurima ukiringa ime tukamba gukuringithia ja tugakwira uria ome gukari nigo kiumara komba kuthoro kimenya kirio kiethanira na kiome na randaumira ndigutiga kwina kandume kidogo kwina gapio kanini kapio lakini kario kwa umbali ko ntekomea na area borego karia te antoba aba mwichi munene John Nairobi muthenya jogoro indega kwina kabura kidogo ko ntere mwanya iriori ntekomenya karia lakini naranda umira tukuriringa bwegama kwina kaime na nirio ndeja kuthirikiria nkuringithia jandene ya Meru TV nimetakwa na ndogo rukiriro na arwa njumaine na arwa na ndienda gukumurikira jara mangatheti-ini na mbere ma ndina ngatheti ya The People Daily ira nkwenda tuthaa tugitegera mantu jajo mbete kuthaa jaringite biongo bia nteto mono inkoma jare tunywene twantu thaa ije ne mantu ja ugoti bwa Kenya burabu bombete kuthurwa bukireta maoni mwanya especially kirianto kile unions kile mtu binafsi mtu akithroe na opinion chiawe chiegie taxation finance bill area kwenda kuthroa igikurukwa mwaka jojo 2023-2024 financial year na ni bill kana ni bill ya tax itigite akenya bena maoni mwanya na bena biuria bibingi batena wako bachokeria na bamukinya twamberetie gwikira roje na ugwa kidogo nonto of course wona bill ya kuruka that means tax ekethero reguru na into bigaitia boega kom ni mantu ja mweja tukothanira na John ngatheti-ini age na mbitikiria na ndimithero tugitegera ngatheti ya The People Daily rukiriro na rwengo kureka kukwira nimbitagwa na nsondogora kuntheuri na ngikumurikira jara mangatheti-ini rukiriro na arua otonda rikia gukwira ngatheti ije ya The People Daily ina mantu ja maingi sana na jaran kuona jana nkeri headline inene jaringithetie biongo bia ntuto ni mantu ja tax mantu ja ogoti na unions in strike threat over tax na rana ndego twika civil servants kana aritingoge bamwinge
batongeretwe ni labor movement ba represented government workers ibombete kuthurwa bakiendekithia bakiuria MPs kana ajumbe abombe kwithirwa bakiregana na finance bill ya overhousing levy, even as they want that they will paralyze services if parliament passes it. Ukarikana yendekithia ria mutongeria wa nthiguru ria finance bill ya wakibwa nyomba iria chake nandi nyomba affordable na gwatuika omuritongo mwingi akomba kuthurwa akigitwa taxi kana akigitwa mbecha igeta kiri project iji na kiuria kira kinene ni atiri akwatuika woni mbakite, do I need kugitwa mbecha tia gwaka? What if inda struggle nda manuva and I'm settled? Why? Nikimbati kugitwa mbecha itim benefit one. Nikimbati kuthwa nkigitwa mbecha itinte biata personal level, you know? Biyo ni bioria bimwabira bithireta bikiurwa ni anto mwanya na mbuga kinyago ria wina bioria mwanya biegie finance bill especially ya nyomba ya housing project niretete nkuchanio niretete maoni mwanya na ndino kuigwa kia labor movement ki represent kana gikirungamira aritungo geba mwingi kina threat kana gikwambiria nande kuga giga strike kana gigeta into strike ni ugotigira finance bill itakuruka na iba koromba ajumbe bakeja kumekurukia nonto of course kuibara mostly baka disadvantaged na kuibaraba ka benefit kumania kirio, lakini the majority nonto timbila that koreterete thirikari jogwakira you have your own means iria ombeta kwithirwa maybe ubangite chago settle down your life. Anyway, yuni chiringithetie the headline kiringathetie je the people daily na rugono rutu agarwithira karatasi na gatona kiringathetie je karatasi ni ogaka kambere kwina rugono rudiaja ria tukethira karatasi ne gatwiri ni miario ya the former president Uhuru Kenyatta akiuga niki giatumire agwata mutongeri wa kiama kiregani na thirikari Honorable Raila Odinga mbaru ku noka erezete ni mbio yatumire omba kwithurwa akigwata mbaru mutongeria wa kiama kiregani na thirikari uria niwe Raila Odinga na the former president ombeta kwithirwa kiaria iji nterechia Nigeria ni rugono tukethera karatasi ne gatwire karatasi ne okauga twire tukethera rugono rwa Haji filed 17 graft kills files wanting Haji kiri obichiewe kurirwa iriara nenkero kurirkanande ambeto kudroa o edrete kids 17 wanting iria imwetere tomba kudroa akigita kana agikandana nacho ndatego karatasi na kaune rugono ruto kwara iria rwa oppose the bill ndatega nkona kiama giki nkona baringi mbichaja bandamanite kana bari barabarene karatasi ne ogatwire tuketha rugono rwa MCAs vote to eject Orengo deputy enro kana siaya deputy governor James Orengo akethro wa mbere top county elected leader to be fired kana komba kuthroari mbere kwethirwa akibutwa ta mutongeria uria uthuri tukomba kutha tugitegera rugono runa njira indaja endene ya karatasi gatwire gantunye karatasi ne katwire kirengathetie nara na ndi rugono runda rikyo kuringitheria rwasia ya deputy governor kurituikana ndi the Siaya deputy governor William Oduol political walls depend yesterday after count MCAs ba county ya Siaya bakienda kuimpeach the deputy governor
ni deputy governor. Kurituka the members of the county assembly kana MCAs bagwatanirite ibarombere kwithirwa bakiringa kura tia kwamberia motion ya impeach the deputy governor urio gwitwa Oduol na MCAs baba ibarombere kwithirwa bakiringa kura MCAs 38 bagetikiria kumwita out of 42 narago twika bobange bakaibo batombere kwithirwa bakiringa kura nonto kuretwika ne barare absent with apology lakini 38 ibarombere kwithirwa bakitikaniria kwithirwa bagimpeach deputy governor wa Siaya County. Nirugono rwi karatasi negatwire kirengatheti ya the PD karatasi ne okaka gatwire ni urandomba kuthrangi kuringithiria rwa Haji kuritwika Haji returns 17 files to EACC for further probe narago twika Haji Nordin Haji narombera kwithirwa agichokia magamba 17 kiri EACC iria ni Ethics and the Anti-Corruption Commission narombera kwithirwa akibanenkera agichokia magamba 17 riko ni ubakomba kwithirwa bagijategera boega narago twika magamba jajombete kwithirwa jari katikati kan January na March mwaka juju nalago twireka only one file involving primary school head teacher ko Noldin Haji nombete kudroa agichokia magamba jao DPP kire EACC nekenda yakomba kudroa jagitegerwa nkuruki kana jaki chonkono nkuruki ni ruangirwa EACC ruagana corruption aja ndegoro ya Kenya. Karatasi ne gato datu karatasi ne gato datu kuina kuritwika court suspends Ruto Commission probing Shakahora cult death kuritwika nandi High Court muthenya joigoro kana court nene muthenya joigoro officially nirombere kuthirwa igi suspend Judicial Commission kana Judicial Commission iria yombita kuthirwa ithurito ni mutongeria wa nthiguru President William Ruto ni gutegera ikobia birabyo mbita kuthirwa bikarika munde na jura jua Shakahola birarengathana gua kana bikoringithanwa na Pastor Mackenzie na kuritwika nandi court ni mbita kuthirwa ikirungika commission yeje gukurukira watho buritini Justice Lawrence Mugambi wa Milimani High Court na rombera kuthirwa ki suspend commission yeje na ni nyuma ya mutongeri wa kiama kirega na thirikari Raila Odinga kumbe kuthirwa akiraise serious constitutional and legal issues kana mutongeri wa kiama gia Azimio Raila Odinga na itarandene court na kuga twarire mutongeri wa nthiguru athithiria ni giutate na watho ni giutate na katiba gwatwika uria wabati kwithirwa akithura commission yeje ti president lakini ni chief justice uria ni Martha Koome niwe wabati kwithirwa akithura commission ye na kone bararungikirwa ngugi yao muthenya jua igoro kuritwika karatasi no gaka gatuthatu ni mantuja utumiri bwa media kana ora nyomba cia nteto ciombete kwithirwa igitumirwa kiri industry ya function na mantujegie culture ni joja karatasi ne gatungana ni joja karatasi no kauga tuthatu karatasi no gatuthatu twina Pastor Ezekiel urio gukonanwa na mantuja Shakahora kana ikobira bikojiritwe mndene jua Shakahora na kuringithanwa kwithirwa ari muchore wa kwina Pastor Mackenzie na kukire rugono ruru kuritwika Pastor Ezekiel Grid by Mombasa Slots Obarinke to Mackenzie mbeta kwithirwa akiringithanwa na kwithirwa ari mtu wakwe kana ari agitaniria ngugi akwe na Pastor Mackenzie kana na Mackenzie inyate batere inyate ko title ya pastor kuwa Mackenzie gatumwita Mackenzie tutigane na pastor naragutwika na detectives kana barabathithagia ochonkone barombere kwithirwa
bagetegera kethera Ezekiel nombera kwithurwa aki contribute kiri mirire yombite kwithurwa ikwite mundene juju jua Shakahola ndene ya Mavueni in Kilifi County nirugono rui karatasi ne gato dato ndene ya ngatheti ya The People Daily na nibwego komba kwithurwa gitegera ngatheti yo nikenda okomba kwithurwa gitegera ngono yo na njira indaja kana njira inene karatasi ne gatuna ka ngatheti ya The PD kwina rugono rumbithirwa ngikuringithiria karatasi ne kambere naria union threatened to strike if MPs pass a financial bill kana kiama kiria ki kurungamira aritingoge ba mwingi baugite wona abunge bakorokia mswanda jijo kana bakorokia bileji bakomba kwithira bakiumara na go strike bakaumara na bathithia maandamano jao ni ukuregana na bileji na ragutuka pressure continued to pile on President William Ruto and the Kenya Kwanza government over the controversial financial bill nontoba bileje iria yombete kwithirwa egita maoni mwanya kuma kiri aritengoge bamungirenge wetikia kinyagwote muritongoge wa mwingi no withirwa wina maoni jaku jegie bileje naragotwikana ande union eje nirombere kwithirwa won the industrial action should the parliament approve the tax measure that workers fear could reduce their disposable income naragotwikana ande mbeche jikeja gukurukwa bileje keja gukurukwa tax bileje keja gukurukwa aritingoge ba mwingi pena ogwa kana bari ogwatine bakuthurwa bakigita gito michara yao ne mbecha ira ikomba kuthurwa gitonya kiri project ira ekwendekithwa naragotwikana ande muthenya joigono atongeria bakiama giki muthenya joigoro baraugire wona bileje kuruka which seeks to increase deduction on public servants will burden the workers kana noka ekomba kuthurwa ekiongera murigo ndene ya aritingoge ba mwingi naragotwika besides increasing deduction for health insurance and retirement savings, the finance bill has also proposed to impose a 3% housing levy. Gutwikana ande nyuma ya mbecha chia health insurance kwithirwa ikiongerwa ukarikana niche umere 3 chia choka 500 kaire na ko ne bakuga ni onto boku bainyeria nonto bakagito iche the insurance bakeja bagito ijinge chia housing iria ikwerekana ni 3% iria gotwika ekethirwa iri a maximum of 2500 mandre 2500 mandre na ni mbecha bakuga ikomba kwithirwa igitigira muchara jojo kwina kwa kiwango fulani na dana ndikinya baririte manto ja gwitia gwa petroli manto ja taxi iriko gitwa kuma kire petroli ira ni 16% area ya Praga for all goods and services kuni manto kathumba jareke kia gikundi giki kiumbete kuthagi kia area jara ingithitie aritingoge mwanya irio muno iri bombete kuthura baringithitie ni kiama kia nate kiama gia kusu kiama kia uasu kiama KMPDU kwina KNUN na kwina KUCO kana kuso ni bia mwanya pira pimbete kuthurwa bigwatanete ni kuthurwa bikirwira onto bobo karatasi negatungana karatasi no gakagatuna kwina rugono ruria jarwa Uhuru akiariria manto ja handshake ire ombere kuthurwa akithithia na Mr. Kanana the former Prime Minister Raila Odinga na ria Uhuru ombete kuthurwa akiariria kauga itwere ya wera kuthithia handshake na Raila ritare ringi riariria gutigira akenya bena thiri kana thiri igushoka ndene ya Kenya ariuga itale weakness tata kwethurwa kare akuthira mainya te mainya jawe jari jakuthira kana te onto bwa ogwa
ariuga kiria ekire mbere ni interest cia akenya. Miario jene yao ni ya the retired president Uhuru Kenyatta. Ni warombere kwithirwa akiuga na akauga itua ria ria kwithirwa agitonya kiri handshake ni gutigira nthiguru Kenya ina thire, na akauga thire ni etonyere igita riria athithirie handshake. Na arakuga mamilioni ba maingi ba akenya ba ibaigirwe barendene ya thirikari mwaka jwa 2017 nyuma ya ithurano, na kou ariugati kwithirwa ni kuaga mainya gwatumira thithiojo but ni interest chia akenya bombere kwithirwa agika mbere. Araragia iji arentene chia Abuja kiri inauguration ya the 16th president wa Nigeria Bola Ahmed Tinubu, nireho arombere kwithirwa akiaria mantu jaja. Rugono ruru ikaratasi-inĩ gatung'ana karatasi-inĩ gatuna kirengathĩti ya the PD. Karatasi-inĩ gato tano kwina medical interns protest delayed wages. Naragutwika medical interns kana interns baraba itaga ngugirwa ngine rwa ugima bwa mwiri barombere kuthiro bakiuma na kuandamana. Barabere kuthira bagitonya street na muthenya jwa igoro ntere cia Nairobi kuthira bakiandamana bagitia marei jamichara yao ira bakuga ni umbite kuthirwa itereretwe mieri ng'ana jumwe iri thatu 4 bakauga kagita ka mieri ina batumbite kuthirwa bakiona their salary as they pushed for posting of unemployed colleagues, na bakiendekithia kuthirwa kwina kuandikwa kwa bamwe bao barabate ngugine bamwe bao barabate andiki kui barombaga kuthirwa bakibatetera barabate andiki na bagatetera michara yao bomba kuthirwa bakiriwa. Naragutwika interns baba nyumene barombere kuthirwa bakigwatanira kana barombere kuthirwa Kenya Medical Practitioners Pharmacist and Dentist Union KMPDU kinyabo barombere kuthirwa bakiumara kinyabo bomba kuthirwa bakigwatanira na interns baba na barombere kuthirwa bagikampu kana bagikara kana bagikagikaro ndene ya nyomba ya afya house na bomba kuthirwa bagikia mendekithia jao bakiuga bagetana mbere mwankarira bakomba kuthirwa bakiri wambecha ciao tionde. Na bakuga our colleagues kana bamwe betu bakarite njankoro kia miare mugwanja batena ngoge abatona ngoge, yet Kenyans need licensed doctors, na bado Kenya negwetia mandaktari general license kana mandaktari jai qualified. Bagachoka bakauga barabombete kwithirwa and the ones who are working have not had, na bakauga nabo barabagwita ngoge barabate ngoge nabo bariuga barabagwita ngoge batithiretwo bana mbecha cia kuria kagita ka mieri 5. Bakauga nande daktari haezi angalia mgonjwa vizuri njuu ya njaa. Hiyo ni miario yao. Elia ikuteto bariuga daktari atomba kuitana kana kudumia mwaji atomba kudumia waje twena mpara in fact no akwe akone na akagwa tumya ketha kaje twekana ni gwa mugwatia murimo kana otemba kuthoka kimenya ni mpara yatomagwa ko ndakithia ja Kenya Medical Practitioners na interns barabombete kuthira bandamanite muthenya jwa igoro nare anterior cia Nairobi. Nawe akiaria Health Cabinet Secretary Susan Nakumicha na ombe kwithirwa akiuga akathingatira mendekithia jao na komba kwithirwa akiandrezi mantu jara jonde barombete kwithirwa bakienda na uga Nakumicha araombere kwithirwa akiuga ate na kwenda kuthambia nyomba ya health na ko bombe kuthirwa bagietera resort kana bombe kuthirwa bagietera matokeo nonto health seers na rombere kwithirwa akikawirane ate agategera mateta jao. Aya toro karatasi negaka gatongana karatasi negato 5 aritingugiba county ya Nairobi no Nairobi irari na maandamano ja health workers na omuthenya juju egoro kritika Nairobi County Government workers yesterday
ariti ngugi ba county ya Nairobi ibarombera kuthirwa bagika into biao bia ngugi nthi over what they termed as unwillingness by Governor Johnson Sakaja to address their grievances. Kana bariuga the current governor Johnson Sakaja naombete kuthirwa kirega kuthikiria mendekithia jao kana mateta jao jara bombete kuthirwa bakiendekithia igita kwa igita. Bariuga among the issues ni mantu ja kuthirwa failure to complete the promotion kana bati ombete kuthirwa bakiewa promotion kili staff baraba bati kuthirwa bakiewa promotion kwena manto ja the collective bargaining agreement CBA nyete ombete kuthirwa gitegerwa na manto jangi mwanya manto ja NHIF ijombete kuthirwa kinyajo jake baki jaredia na rabo gwite batombete kuthirwa bakiria nonto boa mandre deductions irabo ombete kuthirwa bakithithirwa. Members of the public who arrived kana barambira kuthirwa nabo muingizo amba kuthirwa jogetonya ndene ya City Hall annex to seek services ibarombera kuthirwa bakia stranded nunto boy nunto gutare na aritingoge ma obichine bauni aritingoge ba county ya Nairobi barabarombera kuthirwa muthenya jwegoro bagitiga gwitangoge nikyo bakomba kuthirwa bagitetera karatasi ne gatotantatu Azimio meeting to take a stand on but some talks naranande agotwika mutongeria wa kama kiregana na thirikari Raila Odinga is this morning kana muthenya jonarwa na erigeri kwithirwa akithithia agita miaria kana maoni jawe nonto bwaro aria rombete kuthirwa rugita na mbere ndene ya katika kiama kiregana na thirikari ya Azimio na kiama kia thirikari ya Kenya Kwanza. Kutokana mchemanio, the meeting which the former President Uhuru Kenyatta is expected to attend, kutokana ndi former President Uhuru Kenyatta na regeri kuthirwa ari mchemanio ni juju yojo kwamba kuthajo kia addressed ni Raila Odinga na gwatwika bakamwa whether its members would proceed kethira amemba bawe kana committee iraombera kuthirwa kithura rutererwa Azimio na rwaniro kiri muchemanio juju jua Raila Odinga ju erigeri kwithura na ju Nairobi kuritukana rwaniro bakamwa kethira bageta na mbere na rwaria ruru na Kenya Kwanza kana rukomba kuthirwa rugikinya muthia kurituka muchemanio juju jokomba kuthirwa kinya jurijwa ku repress nominated MP Sabina Chege akomba kuthirwa akia repressed uria arari deputy minority whip na bakomba kuthirwa bakiariria mantu ja the controversial finance bill ya 2023 kinyajo ni mantu ja komba kuthirwa jakiringithwa kiri muchemanio juju na decision of some members kana barabombete kuthirwa nabo bakionekana kumarutere rwegera na thirikari bakithithia ndogo kana bakiomba kuthirwa bakigwatanira na rutere rwa thirikari kinyabo itwere yaore komba kuthirwa igitwa igitene dia muchemanio juju kurituka ndene muchemanio juju MPs bakomba kuthirwa kinyabo bakiariria mantu jege nyomba yao na mantu ja coalition ahead of the mantu ja National Assembly yomba kuthirwa ikiresio kana igichoka kiumia twitite ntuku ya njuma ine narago tuka the leader of minority in the National Assembly Opio Wadanyi aombera kuthirwa kiuga representatives baraba ombera kuthirwa bakithurwa ni ukwe karande na kuaraniria na rutere rwa Kenya Kwanza batongeretwe ni Rarieda MP Otiende Amoro bakomba kuthirwa baki brief kana bakiariria athingati bakia magia Azimio uria kuombete kuthirwa gukarikirirwa ria barombete kuthirwa kubenaru katika Kenya Kwanza na kiama ya Azimio na nteto nyingi ira chombete kuthwa chiarire twendene ya rugono ruru karatasi ne gato tantatu ni bwego komba kuthro kigura na withomere
naragotwika nawe Mombasa governor Nasil narombere kwethirwa agitia inspection of all buildings in the town to ensure they are safe for occupation. Kana nande governor wa Mombasa nombete kwethirwa akiuga agita watho bwa gutunkono kwa nyomba chonde iria chiendene ya county Mombasa, especially town ya Mombasa, chombe kuthigetegerwa kethira chie safe kana kethira chire chie sawa chia gukaragwa antu naragotwika nyomba imwe chiombete kwethirwa ikigwa ni ukwebera ikuo igitaria nyomba chia bomoka. Nasil nombete kwethirwa akiuga nyomba chombe kwethirwa igechonkonwa rutere rwa Mombasa ni nyuma ya mtu umwe kwethirwa akigurarua rira nyomba ya ngoroba ithatu yombere kwethirwa ikigwa ndene ya Makinon Market in Mombasa muthenya jua Jumamosi. Nawe Deputy President Rigathi Gachagua nombete kwethirwa launch a crackdown against drugs and alcohol abuse in the Rift Valley region. Kana ntere chia Rift Valley, Deputy President Rigathi Gachagua nombete kwethirwa akiamberia mubango jwa kuchuana na nchobi ndege ni watho na utumiri bwanda wa chiambogita ndene Rift Valley. Naragotwika DP narombete kwethirwa ina muchemanio ntere chia Nakuru ASK showground na omba kwethirwa ni muchemanio jojo ombete kwethirwa jo ina atongeria mwanya kumantere chia Rift Valley, including governors, MPs na administrative na security officials. Naranande Deputy President Rigathi Gachagua harombere kwethirwa kikawirane bwa kurwa na ndawa chiambogita amwe na nchobi ndege ni watho. Ni karatasi ne gatutantatu karatasi ne ka mugwanja mbere mbithirwa ngikumenyithia kana mbere twita kwethirwa tugita kintu chia kibiashara. Karatasi ne ka mugwanja kwena rogono rudi aja nkuona forma Mungiki Rinda Maina Njenga muthenya jwegoro na rombere kwithirwa akirekerwa na board ya ngiriegana nyuma ya kwithirwa akiregana na thitango mugwanja echa kwithirwa agikonanwa kwithirwa akiringithanwa na kiama giteagirite kana kiama gitebatere kiteagirite na kuna araregana na thitango iji na omba kwithirwa akirekerwa na board ya ngiri igana. Naragotwika Njenga arare mbere ya Nakuru Principal Magistrate Kipkrut Kibelton nararombere kwithirwa akiringithanwa na komba kwithirwa akiorganize manto ja crimes na planning of criminal activities kana kobanga manto ja o criminal ndene yanja kwawe ntere chia Nakuru County kuri mweri jua 5 tariki 12 mweri mwaka jua 2023. He is also to pay alternative cash bill of 50,000 for his freedom. Nara bati kinya kudhurwa nkuruki akere ya ngiri 50 tia kwethirwa akerekedwa muthenya joegoro ni rugono rwi karatasi na kamugwanja rwa Maina Njenga urio kuringithanwa na kwethirwa arina kiama kia Mungiki kiama kiregeni watho ajandene ya Kenya. Now, Russia government is in the process of developing visa-free travel for Kenyans seeking to visit the said country. Eni ndikuru Russia na ndene ina mutaratarene kana mubango na jwa kwithirwa ekithithia visa free travel kana visa cia otheri cia Kenya baraba kwenda kuthaba bagitonya ndene ya ndikuru ya Russia either for trend either ke biashara gochwa utungata bwa ugima bwa mwere kana kithomo. Jaja ni gukurukira Russian Minister for Foreign Affairs Sergey Lavrov na arombera kwithirwa akiaria iji na ndatega nkona na ibakethenie na mutongeria wa nthiguru muthenya jwa igoro na nyuma yawe kwina Alfred Mutua na aragotwe karabovu arombera kwithirwa pay courtesy call to a National Assembly Speaker Moses Wetangula
nikende bakomba kutha bakiariria mantu jaja ku ni rugono rwi karatasine ga mugwanja gati ngwataniro ya nthiguru ya Kenya na nthiguru ya Russia na tukomba kutha tugitia Russia free visa karatasine ka mugwanja karatasine gatonana ni manto ja World Health Organization ekiariria manto jegie life-threatening tobacco crops and instead focus on offering more support to sustain crops that could feed the millions. Naranande World Health Organization yombeta kuthirwa ikiuria thirikari mwanya chiombe kuthirwa igitegera urimi kana bombe kuthirwa bakigwata mbaru urimi bwa bia kuria bia gukiria Kenya na amwe na thirikari cia nthiguru mwanya cia gutigira nthiguru mwanya anto bate gukua ni mpara na kukuria thirikari guciumiria na kugwata mbaru mubango jua kwanda imera bia kurwa na mpara ndene ya the entire globe. Ni karatasine gatonana kwina mantu ja thirikari ni bangeta kuthirwa gichokera construction kana gwakwa kwa dam ya 1.3 billion damu ya Kipkaren Water Supply Project interichia Uasin Gishu County nyuma ya contractor ure wanenkeri tenda eje kwithirwa akuma site na atiga atiujuriretie project eje katheti eje na mantuja maingi karatasine ka tongana karatasine ga kenda ni ntatu chia kibiashara karatasine ga ekomi ni mantuja editorial ndenda kumara kanini tuambe tunenkerwe nteto mantuja gie dhabiti sako Mr. Director atunenkerie nteto chia kibiashara mantuja gie dhabiti sako alafu ngishokera komba kudhurangi kumenyithia nkoroki mantuja gie dhabiti sako. Okay, bye bye, nishashokete. Ndene ya muturire ikwethagira kuri na nkathi mwanya ya wanene gukura na ginya gwaka muci bietaga ndwanja bwambere ni communication breakdown. Okay, bamwe baugaga kaba gukethania bangi bakauga kaba kuringana itheru na tutugaga gatukugambania iranto ba confusana wendo ibyo binge usingana turula ara withagira ugicoga kinda nkoro yaku na njire kurijanira na kunyunyanira amwe mwenka mukamenya na buru kwera ngororia gutio mtogora mto adorete nikyo muchungu gaga before I met my wife and kissed many frogs. Gwatarira na undi ndene ya mubango juangambanio mtuko chombe che Jumatano kwambiria thaa 1:30 mwenka thaa 2 wathokirira amu mwathokirira ne urekiawe okay akwenda kundu kaangaratania muntu imbeane ukutuka atumbo kurekera mbotera ni mbwe ondogo wa kukaurana aki engu rikana utegwikiangare road test utiambite kumigura. Dhabiti Sacco ni twejenaga loan wa ukulima majani, ukulima coffee, ukulima maziwa loans, advances na mbaine account kiri amemba beto kugwatia runi jino mwanka withwa urugurete account ya Dhabiti Sacco na nkoroki uri mumemba wakagitaga nkoroki emeri ile gwetana mbere umemantu nkoroki no turiongire obisine sietu irire akwena gwe ana uringe thimu gukorokera namba eje 0701911765 kana utume email kiri info@dhabitisacco.co.ke kana
kiri website yetu yani www.thabitcircle.co.ke. Thabiti Sacco, our Sacco, our growth. Nene ya mugongo ni kuthugwa kuna mugambi wa kugambira bangi kushokya roje mugaro amona kwejana nkuagaya. Mugambi wa mugongo ni ariketi na gukinya Meru na ni Meru TV. Nikiri mubango jwaru muriro wa Ameru ogwatete na Faminas wa Kimathi agambi na bote bangi. Ubongi wa Tigania East awe mporo wa Bori Dr. Julius Mbijewe Mutuma Kalembe Franklin Karuti Zipora Kinyana Mwenda Kerenya Gatu Taranchuko Madhana ndaika utambukiriwe ugambi bo. Nema mugambi gashi aragwa na timenairwa kwaga. Meru TV shionere mwanya. Thabiti Sacco nitwejana galoni wa ukulima majani, ukulima kofi, ukulima maziwa loans, advances na mbaine account kiri amemba beto. Kugwati ya runi jino mwanga withwa urugurete account ya Thabiti Sacco na nkoroki uri mumemba wakagitaga nkoroki emeri hile gweta na mbele. Umemanto nkoroki no uturiongire obisine sietu ilili ya kuena agwe. Ana uringe dhimu kukorokira namba eje 0701911765. Kana utume email kiri info@thabiticircle.co.ke. Kana kiri website yetu yani www.thabitcircle.co.ke. Thabiti Sacco, our Sacco, our growth. Bwega ni unit ya Thabiti Sacco tukurekia kuigwa roni rabae janaga ku kirendene ya Thabiti Sacco gwota rugura account na Thabiti Sacco bwega komba kuthorokia rugura account na Thabiti Sacco nonto uremuremi especially batumiru tudara tore arimi mono ku uremuremi arakunde ore ukomba kuthorokia rugura account na Thabiti Sacco mostly tuomba twerwa ukomba kuthorokia gwatira ukurima loan ira ni arimi ba kawa, that is coffee kahawa loan. Kwamba kuthoki gwatira maziwa urimo ni miongombe chia area nombe kuthurwa kwe kwama na no kwenda boost kwamba kuthurwa kijokia loan na kinyari miba majani kwamba kuthurwa rugurite account na Thabiti na we murimi wa majani kinyagwa no qualify kuthurwa kijokia loan dene ya Thabiti Sacco na mbaine account arimi bamera orugurite account ya baine dene ya Thabiti Sacco no qualify kuthurwa ukijokia loan na nombe kuthurwa gituria loan iji ukajokia ate nombe kuthurwa ria wina kiuria kionthe kiegie bank ya Thabiti Sacco namba ciakwa cia studio chiri ya ndene ya kioni giaku ukomba kuthurwa gitwandikira SMS ukampandikira SMS ukambira kiuria kira kionthe wina kio kiegie Thabiti Sacco kedha no kwenda kuthurwa kijokia loan no tikumenya na atia ubati kuthurwa kijokia loan dene Thabiti Sacco nombe kuthurwa tukiarania rukiriro narwo ukamburia kiuria giaku kira wina kio kiegie bank ya Thabiti Sacco na kiuria giaku nombe kuthurwa gikiandika gukurukira namba chetu chia studio ni 0720 888 444 0720 888 444 ngikumenyithia mantu jagie loan sorry ngikumenyithia mantu jagie loan ruani ombe kuthurwa kinya ukijokia crop advances iria ni mweri jumwe nombe kuthurwa kijokia mweri jumwe mieri 3 mieri 6 mieri 9 na baraba na nkarwa loan ni withdraw wina account active account yaku yomba kuthurwa iri active dene Thabiti iyo ni qualification yemwe iria igukunenkera kana yomba gutuma ukaomba kuthurwa kigwatira ukulima loan dene ya Thabiti Sacco na nombe kuthurwa kingi kira omba kuthurwa kienda ni ukujokia loan dene ya Thabiti Sacco ni copy ya previous monthly salary ukethurwa tuge jote mweri jwa 5 turi na mweri jwa 6 no kwenda kuthurwa kijokia loan dene Thabiti Sacco so kirio getia kuitana kio ni copy ya salary ya mweri jwa 5 no ntoni mweri jwa 6 kwenda kujokia loan ku ugeta na copy ya salary ya mweri jwa 5
niyo ukomba kwithirwa kijokia niyo loan te salary ni production tuge kiri arimi ba maoa ba area erimi ba area kwitura tastura bwande kairo to daily ritaira waikia so mwari juu ira ombeta kwithirwa mbuga othithitie ukomba kwithirwa ugitana copy area kiri arimi ba majani mbecha cia mweri ukomba kwithirwa ugitana na copy area ya last month na kiri baria bandeki payslip ya mweri muthiru tuge barabara alirwo mweri juju 5 no andekiwe na payslip ukomba kwithirwa ikamata copy area ugeta neo bank bakomba kwithirwa ukiromba nayo advance na ukomba kwithirwa wina ID card ukorirwa ni kibande gyaku no ntokinya kurugura account ndene Thabiti Sacco uretia kibande yake na KRA pin interview bia yake ni bia gwetia kwithirwa ukiende kwithirwa wina bia ndene ya Thabiti na kiri crop advances tuga ni mieri jumwe mieri 3 mieri 6 mieri 9 gwetom na ndikurekia gutariria gwe uri murimi wa kaoa nembio gwetia kujukia nio advance ririo kwenda kujukia advance ndene Thabiti Sacco uri murimi wa kaoa uretia last month mweri muthiru production na atia na atia kawa gaku rombete kuthurwa wendete mweri muthiru magurija kawa gaku ka mweri muthiru komba kwetanako no komba kuthurwa gikia na ID card eku ukomba kuthurwa gikamata benefit iri komba kuthurwa kiuma na chorira wa takujokia salary wa takujokia club advance ndene ya Thabiti Sacco berema utiuma na mbecha less than 50,000 utiuma na mbecha less than 50,000 kinyagwa twika ni mbio yo igukario no mwanka ukomba kwithirwa kinyoga tonyo te 10 ukama na nkuruki ya ngiri 50 rira womba kwithirwa ukiromba crop advance ndene ya banki eje kingi utegwetia garanta utegwetia kuandamana na sabu area na sabu chivo utegwetia kuandamania na motori tete okangarante anga njokerun yanga ingwetu angaranta wakojokia ron ndene Thabiti no Thabiti Sacco itegwetia ene garanta ni wewe binafsi wewe na mwili wako na ID yako na your production ama na payslip yako bogeta mwankan bank muandamane mpaka kule uweze kupatiwa pesa zako itegwetia guarantors eyo niyo advantage yengi kana benefit yengi ireomba kuthwa kiguneka ni ndene ya Thabiti na kwina affordable rate kana marija kuria roni rodo ni very affordable kuweta bank bakomba kuthwa bage gutariria nkurukino komba kuthwa wina kioria kionde kire oringie enda kuthwa kioria mbuga no chweta Thabiti Sacco nteriria uri no kumeaga bwego komba kuthwa gempandikira SMS no kwenda kurugura account no tikumena ati obati kurugura account maybe no rugurete account kweberia wena bio no tikumba kuthwa utikuona okoria namba yako ya studio ni 0720884444 komba kuthwa gitwandikira na tukomba kuthwa tukiaraniria na ugwe na ndenda twithirwe narua tukwariragia mantu ja crop advance kiri arimi yake ntukwe narua bau ne botomba kuthwa tukiringithia uri murimi wa majani kaoa ndengo antu batharaka nchogo uri murimi wa ndoroko mungao bibionde gotike gotigwa nyuma kinyari miba body cheria no ntinko ya ntuko chana ndito arethiria mburi cheria muno ku uri murimi wa mburi cheria ngombe cheria uri murimi onguku uri murimi onguku kinyagwe tuchimbuga togweta twakwa maybe God forbid na no kwenda ku restock kaire ombe kuthirwa ukitonya ndene ya Thabiti Sacco ukarugura account mberema ni account yaku ikethirwa ile active ko ni boyaga ukaibanga mapema no ntutumenya rujuru kethwa rukaria ate uri murimi onguko ukaibanga igitarira wa mwira ku invest ukaibanga thayu no komba kwethirwa mbuga meri iri thatu ijite ukomba kwethirwa wa kuigwatira loan ndene ya bank ya Thabiti Sacco joni jondo mba kwethirwa ngiotarira na kwethwa ukienda kwaraniria na bank ya Thabiti Sacco
mbuga gwiki uria kira ukwenda bakwira bari bobongwa mbere mbuma ke loan longero omba kuthirwa kigwata ndene ya thabiti ni normal loan lwa kawaida tu loan lwa kawaida tu no withirwe utekwenda salary advance utekwenda crop advance urenda loan bakwa normal loan na kurituka kethira no kwenda kuthirwa ukiewa normal loan ndene thabiti ndibwega ukomba kuthira account yaku ile active te account dormant ni active account kio nikio kiambere ni qualification ya mbere na ukomba kuthira ugikamata copy ya payslip yaku ukomba kuthira ugikamata production card kana ID card na mwena ID card bibiomde ukomba kuthira ukibikamata na kujukia normal loan ni katikatine ka miaka mieri 12 that is period ya mari that is 12 months that is 1 year 18 months 24 months 2 years na 36 months witiom na security iria kiogwetia te garanta baraba bagweta na ogwe kiria kiogwetia kwithirwa ukibatara ni ukuna wa normal loan ndene thabiti sacco uretia mbi uretia title deed ya munda iria ni non withdrawable deposit kubakotha wina deposit fulani iria gatigwa ikaritie kana ukomba kuthirwa gitana title deed yake ukomba kuthirwa ukigwatira normal loan ndene ya bank ya thabiti na benefit iria umba kuthirwa ukigwata gitariro kwenda normal loan kwina manto ja Friday repayment yani uri ukomba kuria loan lulu ni unto simple sana kuringana na terms ira bukomba kuthabokiarira te manto fixed te ate no mwanka gitarire withdraw kuona mbecha kama uko nazo ama huna ugakuja na stress hapana. Then thabiti sacco ni very friendly na affordable rate chao ni very affordable when a self guarantorship for non withdraw deposits na facility insured against death and the total physical disability kwina kwina benefit ira igitarira maybe womba kuthoro gikwa kana igitarira maybe womba kuthoro wina total disability kwina that amount ira bomba kuthoro facility bagi ku benefit nayo joni jamwe jara womba kuthoro kiwa trandene bank ya thabiti sacco na kwarania na bank ya thabiti sacco nombe kuthoro kibaringira thimu gukurukira namba cia thimu ukaturingira thimu ira ni 0701 911 765 0701 911 765 au niomba kuthoro kiringa no karaniria moja kwa moja bank ya thabiti sacco na nombe kuthoro kinyakiri kire email ukabagwata gukurukira email ya info@thabitisacco.co.ke 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 au niomba kuthirwa ukigwata bank ya thabiti sacco na nombe kuthirwa kiuragi na banki je ina mpumba kuthirwa nkimegwata head office ya thabiti sacco enterecha Maua town ombe kuthirwa kigwata ntere ya Maua town habari enterecha Maua branch enterecha Egembe South kwina Mikindori branch dene chia tigania Lare branch kwina branch enterecha Lare Kanjae branch Mudhara Toba Mudhara branch Athi Satellite enterecha Egembe South nombe kuthirwa kibagwata anare na kinya enterecha Michi Mikuru kwina bank ya thabiti enterecha Michi Mikuru rikana ndene ya bank ya thabiti aria omba kuthirwa ugitigira
urimi bwaku bukwagira na njira iria yagirite mbitikiria mbithirwa ngitegera ngatheti eje kana nkithirikiria ngatheti ya The People Daily nkithirikiria ngatheti ya The People Daily karatasi nega 10 ndene ya ngatheti ya The People Daily ni mantuja editorial ngatheti ya PD karatasi nega 10 ni mantuja editorial ni kuona kinya kwina cartoon iriaja cartoon iriaja narago twika kinya Kenya ni cartoon funny ndio na kwina gikabo kyojuri nto na kiandiki UDA manifesto UDA manifesto na gikabo giki agigweteka mbere makiriuga tutatenga bachoka bakawa tutapunguza bachoka bakawa tutaleta tutafanya alafu mwisho buruka na ndhe buru batidhirikirete we muthio ura bakathithia lakini bagweta nwe mukenya ari aja aliuga I thought he said he'll put the Bible down not the manifesto mukenya ari aja arigari aliuga ndathuganagia augaga ageka Biblia ndete manifesto ageka mbi so lakini ura gukara gwikaraja manifesto ikindete Biblia yekiro mbi manifesto anyway katuni ina njira mwanya cia gwitaurira iringana na ore umithoma wameambiria ndeje it depends ni karatasi nega tongana karatasi nega 10 kirengathete ya The People Daily karatasi ne okakaga 10 kwina mantoja poverty bills heavy burden of Kenyans pain kana akenya baraba ingina ndi batigibare okene bobu ingimono nyuma ya gwitia kwa ngarama ya utoro karatasi ne 11 kwina tutors they should rely less on textbook more on syllabus narago tukana bwarimo batibati kuthora na ndi bagitira textbook mono batibati kuthora bagitira mauku sana nonga bagitira syllabus bakomba kuthora bakithingata syllabus jaune kuringana na Kennedy Buhere miario ni Kennedy Buhere ule waliritie mantuja okiabwa Kenya aliitwa Alberto Leni karatasi nega 11 karatasi nega 12 ni Uhuru Africa will grow once we fight these problems kana na Uhuru agita na mbere kwaria na anterechi ya Nigeria na ararekire inauguration ya 16th president dene ya Abuja in Nigeria nombita kuthurwa akiaria kauga ariuga ni kenda Africa ega kurakaire no mwanka tuthurwa tukirwa na intobithato bidhato ariritie nembi ethnicity manto ja ukabira tumbe kuthurwa tukirwa na ukabira tumbe kuthurwa tukiovercome religion manto ja ndini tutige kwa controlled na manto ja ndini na lastly economic grade economic okya bwakwenda mbecha nkoroki bwakwenda guchienda origwa ogro origwenka kuno mbita kuthora kiarida matoje dhatu auga wona twarwa na jojo dhatu ndene Africa au ne kwa gukoragwa Africa go Cambodia but the big question is while you are there what did you do anyway ni karatasi nega 12 niko kena rugono runa ni rugono rujuketie kanya ga kanene ga karatasi ga 12 karatasi nega 13 ni nteto chia biashara karatasi nega 15 ni mantoja urimi bore Kenya yombito kuthurwa ikigeria kumba kuthurwa igitithia urimi bwa muchere kuretwika annual rice consumption increasing kana ore bwa muchere ibuitetie na 12%. Mwana ore mutu jombe takodajokitia tokethugania ni kumania na gwitia kwa mutu ni kugotumite anto bachoka on the alternative side ya muchere. Kiregwa muraithiri wa Meru TV katikati ka muchere na mutu
which is your favorite kana ibo yuko ndere ko wiga gwoke gwa muno tukoira nyingi uchiethaira ndere ko kwa sembe ama kwa biriani mantu jai karatasi nega 14 ndene karatasi gakaganga thete the people did karatasi nega tutono ntoto cheki biashara karatasi nega 13 ni mantu ja new churches the push faith to new highs with the cities mantu ja dini ya tonisa toarere tunarago tuika tonisa to twinge on extensive land kana tonisa to twinge tombeta ko datu igorerete miunda na bomba kodro bagia ka prayer centers cathedrals na mission stations ko tuika kanisa ni umbeta kodro igitetheria kiregwa gukura kwa mbeguru karatasi nega 17 ni mantu ja pending bills on way in Alto Market mantu ja chiringi Kenya gwitiana kogwa kwayo nako karatasi nega 15 na muraidhiria wa Meru TV ni mantu ja world news mantu ja Tinubu president wa Nigeria urombera kwethirwa agitonya wathani na gutwika Nigeria's fifth president since the return of democracy niwe wa batano kuma Nigeria gucokera kugwata ochiathirenge ni rugono rwi karatasi nega 18 karatasi nega 19 ni mantu ja urugibwa coconut na wajibwa makara 20 ni mantu ja kimbecha 21 ni mantu ja mekere na ndiko na gitana mbere na ngatheti eje nonto no kanda mirekeria mantu ja orethi jari twe karatasi na kamera 24 mantu ja michetho ijambere twe karatasi na kamera 24 irena kenda no kimichetho na irena na 30 no mantu ja kimichetho ndateka nkona karatasi na kamera 30 kiri English Premier League timu iri itongeretie kiri michetho ya EPL ni Man City itongeretie number 1 na pointing na point 89 Man City number 1 na point 89 Arsenal ni number 2 na point 84 Arsenal yathingatite ile ya ijiri ni yathingatite Man City Manchester United ni namba 3 na pointing na point 75 kire barabendete mishetho Newcastle in number 4 ina pointing ina point 71 nayo Liverpool in number 5 ina point 67 Liverpool number 5 number 1 Man City number 2 Arsenal number 3 Man U number 4 Newcastle na number 5 ni Liverpool antoba Aston Villa bwe number 7 antoba Tottenham bwe number 8 baiko barabange bataka kwa mono Crystal Palace bwe number 11 antoba the Blues akina Kajim bwe number 11 poleni kwenu bwe namba 10 nte komenya mlikosea wapi Blues mlikosea wapi what happened yete Blues irato ije gitarira leaba leaba Drogba hiyo ndio wakati Blues ilikuwa blue saizi inaenda ikiwa pale blue anyway Southampton nebo baingirite baina namba 20 Southampton abena point 20 na ithano ni manto ja EPL au angene manto ja Spanish La Liga Barcelona ni etongeretie Liza Madrid Real Madrid number 2 Atletico Madrid number 3 ni Spanish nombe kodoro kiguranga theti German Bundesliga iriau ni areretwe Italia area ni Serie A kinyao ni areretwe nkuona Napoli number 1 Inter Milan number 3 AS Milan number 4 Titeteum na French League 1 kinyacho ni chiarirete kibirabo mbendeta michetho ni ndene yanga theti ya The People Daily karatasi ne kamirongo ethatu karatasi ne kamirongo ethatu nemwe niyo twathiriria ngatheti ejerukirirwa narwe no ende
ngakurikania manto jegie Thabiti Sacco gatunenkerwe nteto ciake biashara cia Thabiti Sacco account ira ombaga kwethorwa kigwata ndene ya Thabiti Sacco in general ni manto jeko jojo ombaga kwethorwa ukigwata ndene Thabiti Sacco. Mr Director tunenkerie nteto ciake biashara cia Thabiti Sacco na kiri general account twambe tugwate nteto iji arafu nshokere kumenyithia nkroki jegie Thabiti Sacco. Uri musiari na nukuri naomba wike mwana waku sukuru enjega Chogoria Milimani Academy turi aja ni untubu waku. Chogoria Milimani Academy ni sukuru ira ijekene na gukorokia ana na nkoroki godibia bwega kiri mathomo jao kiri secondaries na universities. Alvin George Muremi. I scored 412 being the top scorer here at Chogoria Milimani. My name is Charlotte Ruth Kinya. I got 405 marks. Inatuanya to anaba play group PP1 na PP2 grade 1, 2 na 3. Kire bodas turi natuanya to anaba kuma grade 2 mwanka grade 8. Ukenda kungwatira mwana waku tuanya toto turiungire obisines yetu ntukosya kiumia kuma Jumatatu mwanka Juma kwambire thaitha tucharukiri mwanka thakenda cia muthenya. My name is Cyprian Jurai. I'm the head teacher Chogoria Milimani. Let me say that as a school, we are very, very happy for this here results. Yeah, I'm Mrs. Ndega, the director of the school. Tunaomba tena that those parents with children who are grade 3 to 8 can bring their children to school here. Turi barabara ni alami kilomita 2.5 aki kuma ngetini ya Chogoria Girls wetitebo wa Makori Girls. Kumenya nteto nkoroki turiongere thimo gukurukira 0724686799 kana 0100485152 kana oturiongere kire website yetu iria ni www.cma.ac.ke kana otutumire email kire chogoriamilimani@yahoo.com. Turetere kana gaku tukamenyithie kiroto giako na tukombithie gugikinyaniria. Welcome to Chogoria Milimani Academy. Chogoria Milimani Academy, hiking to excellence. Karaja kuri na mambura twomenyaga twaigua maru kana rogoji na twona rurerembe rwa ntogo ende bibionde ni bireketi na kuthingithuka na gukorokwa ni kagita nontobo Meru TV turiaje ni ontobo waku gutigira mambura jaku ni jago kinyera chore baku emwe kwa emwe gukorokera mitandao yetu ya Facebook na YouTube. No kwethero ni mambura jamorano, rachio, madhiko, mambura kanicha, birthday, pass out, graduation kana wekerwa dhombe kiria dhomi na binge kadhomba. Mambura jaku tukaje kiri mitandao yetu kuma mwambirio mwanka muthiana mari jakoguna mokojo waku. Neu tukagemia kiatho giaku na gokuwa mwago jwa muthemba ugikongwera na chore hamwe na ndegoro ngima. Araniria na rwangi rwetu rwa wendie na biashara gukurokera namba hiji 0701-886-811. Meru TV, chionere mwanya. Thabiti Sacco nio sako ya kwetu ongerete mantone jaki mbesha na tuliaja ukinyera kiroto giaku netwejanaga utungata bwa mithemba ije normal savings, jaza savings account, Thabiti Toto savings account,
school fees account, Dhabiti fixed deposit, mine savings account, business account, women savings, institutional savings, microcredit savings account na kinya salary account. Nombe nyo turiongera kiredwangi cietu irere maua, mekindori, mudhara, mishimekoro, kianjai, athi na kinyarare. Kana uturingire thimu gukurukira namba iji 0701911765 kana utume email kere info@thabitisacco.co.ke. The Biti Sacco, our sacco, our growth. Yes, Dhabiti Sacco, our growth. Ni tukirekia kutha tukigua account ira umba kuthorokirugura ndene Dhabiti Sacco chondema. Na kuigwo kwira te account yemwake kwina variety of account dene ya Dhabiti Sacco kwina jaza toto account, nomo account, baina account, waumini kirebato nisa kuni account mwanya iraomba kuthoroke gwata ndene Dhabiti Sacco kugogetara wina variety ya account iji chiago choose kumania nacho na tukurekia kuigwa na raomba kuthoroke gwata bank ya Dhabiti Sacco ntere mwanya kwina kianja kwina mudhara kwina mekindori, kwina maua, kwina lale ntere mwanya iraomba kuthoroke gwata bank ya Dhabiti Sacco na kwaraniria nkuruki tukunenkira namba yawe ya thimu na nkakurikania yo kaire lakini nate ungiomba kuthoroke gwata utungata bwa Dhabiti Sacco tiga gwita moja kwa moja mpaka kwa bank nate ungiomba kuthoroke gwata utungata mwanya ndene Dhabiti nigukurukira thimu ekwe njara kadhimu gaku kainya *879# *879# ukagwata mautungata mwanya ndene ya bank ya Dhabiti Sacco matungata jara mostly umba kuthoroki gwatire gitarira wa inya *879# na utinyaga riria utamu member uinyaga riria wa member ndene ya bank ya Dhabiti Sacco already uria registered member nirio ukomba kuthorokio na services you nirio ika active ndene ya thimu yaku *879# ukomba kuthorokithithia withdrawals ukurukira thimu yaku tuge no kwaragia na thimu igutwika uri mundene na kwi fertilizer kwenda gwitia ya kurimira maybe no utonyara ukadil *879# ukagura airtime no geta na mbere kuthorokia aria no wende kutega statement yaku mini statement urotumirite mbecha kagita ka mwezi mbuga mwezi jujo 5 no kwenda kuona urora atumire mbecha ndene ya account yaku ugetia mini statement no komba kuthuro gitegera uri utumirite mbecha ciaku no ithiro kienda go transfer mbecha kuma thimune kuma M-Pesa na gweta kire account kana kuma kire account gweta kire M-Pesa kana kinya gutumanira mbecha nigukurukira *879# ukomba kuthora ukigwata mautungata jau njira ingi iraomba kuthora ukigwata niyo Dhabiti ni gukurukira smartphone ugeta ki Google Play Store no ka download Dhabiti Android app no komba kuthora ukigwata utungata mwanya riria warugura app ira ya Dhabiti ndateka nkona jau ni John kwenda umenya ntukwina rwejegie bank ya Dhabiti na kiuria giaku kionthe ni kwirire nombe kuthora ugitoria kiuria giaku ukurukira namba cia studio aja nkarindi tukomba kuthora tugigitegera na ukomba kuthurwa ugechokirwa ni gukurukira 0720884444 iyo ni cio namba cietu cia studio namba cia Dhabiti Sacco ni 0701911765 0701911765 kana ukandika email info@thabitisacco.co.ke info@thabitisacco.co.ke Dhabiti Sacco iri aja na mtobwa gutigira utoro bwaku bogweta na mbere uria kwagirite tukurikiria gutegera jarajare mangathetine darajare mangathetine na ninkumenya jara watigwa na jona ndene mantu jegie
manto je tax bill iria yombete kwithorwa kiarirwa muno ni akenya na ikireta maoni mwanya mante kumekethera no gwitikaniria na abunge bomba kwithorwa bakigwithia bill eje kumekethera no uri rutererwa baraba kuga bill eje yombe kwithorwa ikigwa abunge bagamikurukia kana urentere iroko kinya gwatu ko timuritungo gyo mwinge tugoka gitwa mbecha iji rikana wona ya tonya igagwe effect in one way or the other maybe no ithirwa kigwata thirikari mbaru and that is opinion ya mtu wengwa na no ombe kwithorwa ukiregana na gukurukwa kwa bill iji ngagucokeria nkatho no ntu bakugwatana nani kuma tha imwe tha ira mbithorwa nkiambiria na tha iji ndateka nkona ni tha ithatu itigeria ndaika ithano akinga kuendera ntuku nthongi tugwatana kaire muthenya jwa rujo twina nthaka igwetwo Faminas Muthuri wa Kimathi uraithiria bubweka bwa Meru TV na kuthingatira mibango yetu na rutero rwa Facebook ugatuthingatira gukurukira Meru TV Kenya no komba kuthura tukigwatana na atwe gutegera mibango yetu yonde uria kwagirite nimbitagwa Nancy Ndogo ngakwendera ntuku nthongi tinda bwega